Pozdrav svima! Evo nas u drugom tutorialu, da ću prikazati kako da napravite nevidljivi folder. Znači, prvo, kao naravno, napravite folder. Za malo usporijete, zato što snimam. Znači, kada se napravi, idete na Properties, desni klik Properties, pa zatim idete Customize, pa Change Icon i sad ovdje nađete. Evo ima ovdje i poslije ima drugi ikonice. Ajmo da se režimo teme, evo ja ću naprimjer ovu. Apply, ok, i evo ga. I sada da mu damo ime. Nevidljivi folder. Izvinite. I evo ga. I sad, znači, neko pomisli samo da je tekst. Evo kad bismo bez teksta. A ne može to tako. Neće. Da. I eto ga nevidljivi folder. Nadam se da ste svidio tutorial, comment, share i obavezno subscribe. I vidimo se.